Okitikan lo klak na mele. Ko aklak ngachalo mo. Aya ole bonumi. Okitikan lo klak na Mwe ke batuna TV mono. Manye Gardner ese. Peke koleka fwa okusum ni tumi obesu. Mono. Koma hie no kone hehia wa wenge dangeje. Limi ochio. Wa hie blono tomine dangelinge ke hagba misemi. Mono wama hie no pa. Ni lo hu ko gba he. Iloloji gba kwa mi ke gba mi pomi. Ha wa po wa he. Ke wa ba o ma ya ni kase mi oni. Moe ke pale ke ba. Wa ke mono wa nge gba kwa mi ke gba mi pomi ye. Kano fenole ya sisi o ngenyagbe yo. Jake ne meni here bloka. Gba ma banyagbe libipo ken. Sino ka ke pe ne jine a here bloka e ma ngo gba ke banyagbe. Neji gbe no. Ayo yo ka. Gbe no pe jine ne ma ponoko ke ehunu apeti. Ni lolo ni ma ne gba ma banyagbe. C'est pure, puis ben no pe ninga ba point. Keno ko ba ni yoko jigba. Chelo lo ke ba kwa mi. Ojika ikwa ba ne. Ni keno ko ba ni nyumu ko fie eyuo. Chele ke yo he memi. Dangmele sungbe ba kwa mi. Lo edio. Kesane ko ba nyumu ko ke eyu apetio. Pomodi ka amakpe weku ni adra apeti munu ko le to mi jomi ni eba be fu o ke atu to mi jomi ba ni apalo ya hionsi e ko me ho ngane ke anetu to mi jomi be ni ma baleka apogba mi ehe wa ha ni melile se no ko be pe mi lo he apogba mi. Se loko amapo bani aye ni kome ni lolo no na da loko ake po bani ha wa ye ni no me ekome keke kro wa ye nyumo blo fam ni kome ni ma ba ge bani ni lolo no na ma da loko di ake ma po bani ke e ma baleka yo ngoloko ne di nyumo nge yi asenye chon ne yonge de ne sisi numi bel ne ya tamonene ebe hi hu na mapu bani le amanya mapu bam ke bie yo ke nyumo nge yo gbe ni mahi le gbe chon na mahi de ne nyumo be pa anya na da lolo hunu na ke po gba mi ha me e ko nge ne nyumo nge azesue ne ekenge ni hi point na po gba mi ke ha me nge lolo no ke nyumo bu yo efoli ka ebe abi oloko ni adeo ebu mi ni mahi apen yo foli je ke ni sa ni ko me pe ke si yo foli o anye da lolo no na ke po gba mi ha me ke ebaleka nyumo sepo poeche apo gba mi ke ha me ejaka wadeka gba eji chami le ba nyumu ke yopeti ni ake boweku alo ake wonwedu lo ke nyumo sepo mene ma so na ebi yo ma yin ne sepo poeche hi amada lolo no na ma po gba mi ha me ke pie hio ke nyumo eye ebi me ke ewemi no o ke yo fo bi me obebi o me hie wemi hu obesi se ha ne enyange wa chon adai no me kura ano ne akepo gba mi obi na kadangbe ni bewe no ko keke no ha wa hie bi ko me hu ne ke yu onge pe ni anye na da no ne akepo gba mi ha me e ko meji ke yu oli ewemi no hie saminya ke yu hu ya pe o ke ni ifo we o anya na po gba mi ha me
ke you hu buinu mu ke we kulikura ke folio e ke gba mi pomi manye maba ke you ya pio azekpelo alo nualo lolo hu manye ma kon gba mi pomi keba ke you ya pio ejulo manye ma ngo gba mi pomi keba ke ebu ehunuo lolo hu manye ma ngo gba mi pomi keba no wa yo se ni no me ekome ke aba anya na tuo ni no chakio keke gbadra sike angetun ne chake me bell le no ko bena mape kan amapo gba mi hame kan wa po wa he ke wa ba o ma cha la ya o jama ta gbeyan o ni ewe chale jamata gbangba we chale jamata o mo e ke pale ke ba gba mi pomi miniji gba mi pomi o edi be mi ne akecho ni hi enyo no me ni ape me kakio apeti nge munyu no me ko me ne wacho abie ke bio ni bange apeti ni ehi drami eji ke munyu ba atun se ka atun ni hi drami o le ni meli ma po gba mi ni no fe no ni enwo ehi ni jole ke ayapo gba mi o kusumi potenge ni atun ke nyumo ne bange yo he meyo le ewo yo blo ahio blo wo mi ni nyumo de ke ha yo ke ma bale ka yo hu ni bange gba ko a le ni ni nyumo ke ba tu eheni kra ipalio ke ba ni ke ba ha nyumo ni lolo chon kan eheni tumio alo eheni pemi alo ekpemio ipale ni ome ke ba ke pie lolo hio ne mene ma po gba mi o sika poten kunge ni anwo nge ne magba kwa mi o alo ne magba jemi o ede ni jama sika akeye ko hioda na ke pio telimi na ke pro gba mi telimi no na pio ake ha ni hinenge wa mimi ke ni hine gbokra le mimi le mika apogba komi ne nieyo alo yiheyo ngeheblo ne eagba no pan. Hello and welcome to Tuna TV. This is your regular host Manye Gardner on Fwa Okusu. Remember last week we looked at the various rites that go into the marriage ceremony. Today we are looking at the dissolution of the marriage among the Dangles. It is believed that death should be the only thing that should separate the couple. But sometimes other things come to play and can end the marriage. So among the Dangle, if there is an issue between the man and the wife, the family will try to resolve it. If all attempts failed, they will have no option than to dissolve the marriage so that all of them can have their peace. There are critical issues that they look at before a marriage is dissolved. And among them are, if the man is not faithful, if the man is not taking care of his children and his home, if he beats his wife, insults his in-laws, he is not faithful in his home, and others that you can think of. On the side of the woman, if she is not keeping her home well, she is barren, she doesn't respect her in-laws and her husband as well, she is a witch or a thief, all this can amount to causes of dissolution of the marriage. So among the Dangle, they try very hard to prevent dissolution of marriages. So if things like this continue to repeat themselves, they'll have no option than to dissolve the marriage. So you see, the Dangles have reasons why they do everything, and that is peculiar. In the dissolution of the marriage, if it is the man who is petitioning for dissolution, then he is
asked to send off the woman with a particular amount of money. If it is the woman who has come to seek the dissolution of the marriage, then she is asked to bring back everything that was spent during her payment of the dowry, and that will set her free from that marriage. Apart from the items that are collected from the woman or the man sending the woman off, those who sit to dissolve the marriage take or collect a particular amount from whoever is petitioning for the divorce. Part of that money is used to buy drinks, to pour libation. Libation is poured to call on the living and the dead to testify to the dissolution of the marriage, and to also give freedom to whoever is seeking the dissolution to go ahead and remarry. So you see, the Dame will always do things with reasons, and that is what Fuap Okusum is helping you to understand. Come with us next week for another episode. This has been Manye Gardner. See you next week. Bye. Dígame la cuenta, tú y tú y la